Hello guys, Nerisa nk'ibisanzwe Elisa TV show. Aje gutambutsa isomo rye mu kungana nari basezeranyije. Ara tubaze tubiri nshaka kubereka. Akambere ni kari yatuvuyemo. Ya kabiri nshaka kubereka ni iyi ngiyi. Muze gukurikirana murebe. Ndakeka nkayibonye nukuvuga ngo kaduhere kuri iyi ngi nari nsorejo ni base yakozwe na Merci. Merci ni Aimable yayikoze. Ntago ikomeye cyane. Uze kureba neza nukuvuga ngo turahera hano muri iyi gatandatu. Iyi ngiyi turahera hano muri 6 tukakubita muri 5 tukaza muri 1 na 3 tukaza muri 4 na 5 nanone tukongera tugasubiramo. Abonye ini step ya mbere, ini step ya mbere 6 5 1 3 4 5. No ya kakabiri dukurikizaho tongera dusura kuri 6 na 5 na 1 na 3 amwe na 5 na 1. Adushyiremo beat kugira ngo mwumve kuno twara. Murabyumva ko ukuntu nyine igendamo. Kanyabasubizemo rimwe hanyuma tujye ku ya kabiri hanyuma dusoza isomo ryacu ry'uyu munsi. Bibutsa gukora subscribe, kasharinga, comment mukatubwira n'ibindi byose bisabwa mukatwandikira muri comment kuri iri somo turabibona. Shimira na buri muntu wese ushyigikira agakora subscribe, comment, agasharinga, mbega na like. Ndabashimira mwese, Imana ibamugisha. Reka nsubiremo gatoya kuri base hanyuma tujye no ku yindi turebe. Navuga ngo uhera hano muri 6 ukakanda muri 5 ukakanda hano muri 1 na 3 kongera kuri 4 na 5 kongera ugasubira mu bwa kabiri 6 5 1 3 5 1. Ezimyawa ariko ibyo ndakomerezaho naribi. Muraza kwihangana, aza kwihangana muri kamera umuriro rushizemo. Reka duhindure shyiremo dukomerezeho. Aha akeka noneho twakomeza bakoraga akantu kavuga ngo
ngo ayo ni base ya mbere nyango mwayumvishe. Ya kabiri niyo nahereyeho tugiye kureba, ushaka kuyikora muri kuri speed. Taza kujya controlate na beat cyangwa se out of beat ukaza kuyivamo. Niho ngo uhera hano kuri 5 ni nuzo ni note yose nyine ya F sharp. Ako na kambe ni step ya mbere. Hano 4 1 4 3 kongera 5 2 5 3. Nuba duhera muri hano kuri step ya mbere ivuga ngo tukazana hano hasi tukongera hejuru tugasoza hano. Kama murayumva neza ngiye kuyisuramo dusoze dukoresha iminota mike kugira ngo dukore izindi gahunda turimo. Guys rero iyo niryo somo nabateguriye. Ndashaka gutakuza bategurira accompagnement y'igisirimbi, tukiga accompagnement y'igisirimbi na accompagnement amazimisi numva karyoshye mu gihe abantu barimo gusimba bari kuri speed ndende. Nawe ushobora gukora abantu bakagakunda kandi kanezeza Imana n'abantu. Rero tuzasubira amasomo tuyasanga kuri Elisa TV show. Bwakamekinga shobora kwakoze subscribe, like, share. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Ndabakunda cyane naho ubutaha.